Bio sam mali kad je ovo počelo. Ovo se gradi i zida već 15-20 godina. Bilo je pravo planinsko mjesto, lepe kuće s uređenim dvorištima. Toga više nema. Ovo više liči na grad nego što liči na turistički centar. Ne postoje uslovi da se ovaj grad razvija na taj način, tako da mislim da su upravo ljudi ljubitelji prirode i oni koji žele da izađu na planinu i da u tome uživaju, upravo ugroženi sa ovim što se na Zlatiboru dešava. Mi ne možemo samo da prodajemo čist vazduh i da očekujemo da će na osnovu toga doći inostrani gosti ili mladi ljudi. Već smo se potrudili u ovih zadnjih 20 godina da radimo na infrastrukturi, da pratimo te savremene moderne tokove u turizmu. Izgubio je tu čar planine, ali opet eto, sad je to jedan planinski grad. Mislim da preteruju malo za Zlatibor kada su neke stvari u pitanju. Nije sve to baš toliko strašno koliko oni govore. Kad izađete na terasu, da treba vidite drveće, šumu, prirodu, ptičice. Vrte se tu velike pare, veliki broj ljudi je tu zaposlen. Ima to neke benefite, ali mislim da je to moglo da se uradi onako malo lepše, malo humanije. Zlatibor nema dušu koju je imao ranije. Ova gradnja je uništila dušu Zlatibora. Nekome donela profit, naravno, nama je više onako, Zlatibor ne liči na Zlatibor na koji smo mi navikli, na kojem smo odrasli na Zlatiboru, koji je disao, gde su turisti dolazili zbog vazduha, zbog borova koji imaju svoje lekovito svojstvo, svega toga.